Oca i Sina i Svetoga Duha. Čuli smo danas, braći i sestre, ovo kratko evanđelje o ovom nerazumnom bogatašu kome je dobro rodila njiva i koji je u suštini pokazao osnovi temelj svakog ateizma, jer se uzda upravo u to svoje zemaljsko blago. Zaboravio od koga ono potiče, zaboravio da je sve ovde na zemlji dar od Boga. I naša duša i naše telo, samo naše bivstvovanje, naše biće, ali i sve zemaljsko blago koje nam je Gospod dao, to je dar od Gospoda. Suština svakog ateizma jeste zapravo materializam, jeste to uzdanje u bilo šta zemaljsko, u bilo šta prolazno, uzdanje u bilo šta, u bilo koga, a da to nije Bog. Zato ovo evanđelje koje je opisao ovog nemilosrdnog bogataša i sud Božji nad njim, prekor Božji, jer Gospod tako njegovo postupanje, time što se pouzdao u zemaljsko blago, misleći da je to temelj njegovog bića, njegovog postojanja i života, temelj njegove sreće i radosti. On je pokazao, dakle, time bezumlje, Gospod osuđuje to bezumlje i naziva ga bezumnikom. I pokazuje mu zapravo koliko je besmisleno uzdati se u bilo što zemaljsko je sve zemaljsko prolazno i kaže ove noći uzet će dušu tvoju. Na crkveno-slovenskom u evanđelju piše i ženu tu dušu tvoju, znači iščupat će dušu tvoju. Iščupati, dakle nasilno je uzeti, zato što čovjek kada se priveže za zemaljsko, njegova smrt biva jako teška. Jer se odrešava i odvezuje, za večno se odrešava od svega zemaljskog zašto se vezao i na čemu utemeljio svoje blagostanje, unutrašnje, duhovno. Na čemu utemeljio svoju sreću, svoj život, svoje postojanje, svoje biće. Upravo na toj prolaznoj, nepostojanoj osnovi. I Gospod tako postupanje naziva bezumljem i daje rešenje na kraju. Pokazuje da svaki onaj greši ko se ne bogati Bogom. A samim tim znači svako ko se bogati Bogom zapravo se bogati istinskim bogatstvom. I mi često danas bivamo zapleteni u te zemaljske privezanosti. Da li je to karijera, da li je to porodica, da li je to bilo kako zemaljsko blago, što god stavljamo iznad Boga, upadamo upravo u ovo bezumlje, ovog bezumnog bogataša, nerazumnog bogataša. Živimo nerazumno. Današnji svet prebiva u tom bezumlju, u tom neprestanom trčanju za zemaljskim blagima, zemaljskim spokojem, zemaljskim komforom, uživanjem, za bilo čim zemaljskim. I mi pravoslavni hrišćani, kad god čitamo evanđelje kao ogledalo, treba da ogledamo sebe, kako mi to živimo u odnosu na ono evanđelsko učenje koje nam je Gospod predao. Da upoređujemo sebe sa tim učenjem koliko smo blizu ili daleko, uglavnom daleko od njega. Dakle, da se trudimo da živeći evanđelski izbjegavamo to bezumlje materializma, bilo ono komunističkog, otvorenog, ateističkog ili kapitalističkog, liberalnog, kako god. Svaki materializam predstavlja bezumlje, jer šta god imamo ovde na zemlji, za malo vremena imamo i ono nam se oduzme kad odemo odavde. Prosto ništa zemaljsko nije jače od smrti, jedino je Bogočovjek Hristos, vera u njega jače od smrti, jedino je sveta evanđelje, život po evanđelskoj nauci. To je jedino što je jače od smrti, to je jedino istinsko bogatstvo kojim treba da bogatimo dušu svoju. U tome jeste rešenje, u tome jeste ključ kako izbeći tu privezanost za zemaljsko. I to zemaljsko je potrebno, ali sa merom. Ne privezivati srce za zemaljsko. Nije greh imati zemaljsko, greh je privezivati se za zemaljsko. A privezujemo se onda kada skupljamo zemaljsko blago i ne delimo sa potrebitima, ne delimo ni sa kim, već samo čuvamo za sebe. Jer zemaljsko blago jeste dar Božji koji nam Gospod daruje, po rečima posebno Svetog Zlatosta koji je razobličavao srebroljublje kao svevrsno idolopoklonstvo, ateizam, bezbožstvo. Dakle, zemaljsko blago se daje zarad dobrodetelji, da bi se činila dobra dela, pre svega dela milostinje i pomaganje potrebitima, bližnjima. Ukoliko čovjek ima zemaljska blaga i tako postupa, blago njemu, zato što on postupa razumno i on je razumni bogataš, a nerazumni bogataš onaj koji ima zemaljsko blago i od svog suviška ne deli ni sa kim, već sabira sebi na pogibao, sabira misleći da sebi na taj način sabira nekakav zemaljski spokoj. Nas Hristos uči bukvalno da živimo od danas do sutra, jer mi ne znamo ni da li ćemo sutra doživjeti. I zato kaže da je dosta svakome danu zla svoga, a sutra brinuće se za se. I upravo ta briga
jeste sažetak te naše privezanosti, jeste esencija te naše privezanosti za bilo šta ovozemaljsko. Današnji čovjek je čovjek brige i mi brinemo za sve i svašta ovdje na zemlji, a posljednja stvar o kojoj brinemo jeste naša duša, jeste služenje Bogu, gađenje Bogu, jeste večni život. Time, dakle, te prioritete potpuno postavljamo pogrešno. Na prvo mjesto treba uvijek da bude Bog, a tek posle sve ostalo. Jedino tada mi izbjegavamo ovo bezumlje i nerazumnost ovog bezumnog i nerazumnog bogataša. Jedino tada mi izbjegavamo taj svevrsni ateizam. Ateizam jeste uzdanje u bilo šta, u bilo koga ovdje na zemlji, osim u Boga. Dakle, kako izbjeći sve to time što ćemo zaista dušu svoju bogatiti Bogom? Da se ne lenjimo u crkvi Božji, data su nam sredstva spasenja, sredstva koji možemo isceliti svaki nedug, pa i tu brigu. To neprestano staranje o bilo čemu zemaljskom, briga o zemaljskom. Sve se to leči, dakle, verujem, jer ta briga jeste posljedica i samoljublja i maloveri, ali sve se to leči u crkvi Božji. Bogočovjek Hristos je najveći problem čovjeka, to je smrt, razrešio kamoli ostale probleme. Jedino što nas odvaja od tih rješenja jeste lenjost i nemar. Nemar da se molimo, da delamo duhovno, da dolazimo redovno u crkvu, da se ispovedamo, pričešćujemo, osvećujemo svoje duše, obožujemo sebe i bogatimo dušu svoju Bogu. Jer onda kada čovjek zaista svakodnevno nastoji da bogati svoju dušu Bogu, osjeća takvu sladost od tog duhovnog bogatstva, da sa lakoćom prezire svako drugo zemaljsko blago i bogatstvo. Gadi se na svim ostalim zemaljskim. Upravlja kao dobar domaćin i svojim domom, i svojom kućom, porodicom, svim svojim. Ali se ne privezuje ni za što toga, jer njegovo srce se po prirodi stvari vezuje za Boga, ali samo ako se hrani Bogu. Ako prebiva u blizini Božji, ako čezne za Bogom, teži ka Bogu, usmjerava svoje biće ka Bogu. Dakle, to je način kako izbjeći, kako živjeti u ovome svijetu, sticati ono što je neophodno, a izbjeći to vezivanje. Izbjeći to svojevrsno bezumlje i bezbožstvo, to je vezivanje sebe za bilo što je bilo koga ovdje na zemlji, osim za Boga. Dakle, da svakodnevno bogatimo dušu svoju Bogom, kada duša osjeti tu nebesku sladost, istinsku radost koju nam Hristos donosi u crkvi svoje, daruje kroz crkvu svoju, ništa zemaljsko ne može s tom radošću da se uporedi. Ali onda kada se lenjimo, naša duša zaboravlja to jedno duhovno iskustvo sladosti Boga, koliko je Bog sladak, koliko je Bog mio i drag duši i koliko je ta radost življenja u Bogu i po Bogu daleko iznad svake zemaljske radosti, iznad svake radosti koje zemaljsko blago može pružiti. Ali onda kada se lenjimo, kada naša duša biva gladna i žedna Boga, ona prebira po đubrištu ovoga sveta i vezuje se za razne grehovna zadovoljstva, za materijalna blaga, za ljude. Dakle, zbog te duhovne gladi to biva sa dušom, da upadne u to bezumlje i da traži sreću, da traži ispunjenost u bilo čemu zemaljskom, zemaljskim blagima. Dakle, suština tog problema jeste maloverje, jeste samoljublje, a to je opet posljedica našeg duhovnog nerada, lenjivosti, nebrižnosti za našu dušu. Ali onda kada se trudimo, ponavljamo, kada se trudimo da svakodnevno po zapovesti evanđelskoj, po zapovesti koju smo čuli u ovoj priči, bogatimo sebe Bogom, to istinsko bogatstvo toliko zanese čoveka, toliko popije onim večnim dahom carstva nebeskog duše naše, da se čovjeku sve ovo zemaljsko gadi i čovjek sa lakoćem prezire sve ovo zemaljsko i koristi na razuman način samo onoliko koliko je neophodno, koliko je potrebno, ne vezujući se za to zemaljsko, već i kroz to zemaljsko služeći Bogu i bližnjima po Bogu. Neka Bogočovjek Hristos sve nas prosveti da budemo dobri domaćini, a ne bezumni bogataši, kako bi pravilno upravljali pre svega dušom svojom, učili kao pravi domaćini dom duše svoje i tako služili Bogu i dostigli carstvo nebeskih životečni, amin Bože, srećan i Bogom blagoslovom.